Na ulici Snežina, čiste, sređuju unutra. Ovako izgleda šator ruske armije. Ovako izgleda. Pravi momci. Dobar dan. Još jednom imamo jednog Borčanca koji neće da se skriva. Drugi su na kuhinji, Bog ti pomogao. No, kako vam je ovdje? Super, Vaski. Vidim da je šator onako baš... Hotel sa 5 zvezdica. Po svim merima srpske armije. Dođi ovo da ti. Ovo. Čale kad me pitao, kaže dole pričaju na televiziji da nemate čizme, da nemate opremu. Pa čisto da vide tebe da imamo po 5 pari, svi imamo čizama. Te su najbolje. Ovo ima i postavu unutra. Kako vidimo ovdje je toplo. Svi ste dobili nove razgruske. Uniforme su imamo letnje, zimske uniforme. A letnje ti sad sigurno treba. Kako je za kupanje? Dobro. Greju tamo, isto se greje kao i ovo na naftu. Voda je isto toplo, sve ti, full, mislim. I tebe isto može. Ima ljudi koji se ne boje, kaže. Češ da pozdraviš neko? Pozdravljam svu poštenu braću u Srbiji, borce za Rusiju, s kojima smo se borili do sada na jedan način, sad ćemo se boriti na drugi način ovdje i to je to. Svaka vam čast, momci. Samo da nam Bog pomogne i... Tako je. Bog i ruska artiljerija. Tako je, tako je. A ti, Borčanac? Ja prvo pozdrav za sve moje, ne da ih ne nabrajam sad njima, da ne pravim problem. Pa nemoj sad da imam sat vremena, ne treba da ti sve nabrajam. Da se nabrajam, ali Borča, pozdrav za Borču cijelu, za Centar 1, najviše. Braćo, tu smo, osvetleću vam obraz. Kako bez voždovca? Kako bez voždovca? Daj, nećemo čovjeku, snimamo lice, svi drugi su učionici, sad ćemo pravimo roštilj, čisto da vam pokažemo kako izgleda. Tu čovjek je stigao juče, sad će ga...